Welkom by ons goue jare. Yes, this is our golden years, a regular half-hour magazine-type radio show for older folks. Ja, welkom terug by ons goue jare. Vandag gesels ons weer met Charlotte Fairbridge van Age in Action. Daarna kom Diane Chandler vir nog 'n besoekie na die ateljee toe en Jaco Hofman, Dr. Jaco Hofman, wat aan die hoof staan van gerontologie by die Noordwes Universiteit, praat 'n bietjie meer oor die uitdagings van ouer word. En François Stemmet sal weer by ons wees met sy geselsie oor boererate. Kom ons val weg. This is Profile. Ja, welkom by Profiel, wat elke week kyk na organisasies wat daarop ingestel is om ons ouer mense te help. Charlotte Fairbridge van Age in Action is weer aan die woord. I was also shocked to hear you talk about abuse of older persons. I had heard that this does occur, but it's almost unthinkable. It occurs daily. We've just seen in the media on Facebook this week of an 84-year-old granny that was viciously attacked. And we do find that abuse takes all forms. All forms of abuse takes place. Financial, physical, sexual, even systemic abuse, where older people go and draw their pensions, and when they get there, their money is not in order because airtime was bought off their pension and electricity. And these older people cannot account for it because some of them don't even have cell phones. Good heavens. Charlotte, this is dreadful to hear that this kind of thing going on. And for you to have spent so much time, what does it do to you personally to observe these things happening? Personally, Andre, I have an 81-year-old mother. And when I look at her, I think of all of the calls that we get. We do have a national care line for older persons, where abuse of older persons can be reported. It's a national line, and all calls are recorded and followed up in terms of legislation. And when I look at my mom, and I say to myself how older people have the right to live in dignity, and yet so few of them can really live in dignity because of outside factors. We live in a society where older persons are not valued. They do not get the respect that they deserve. And if we think about it, these older persons, they fought the good fight in terms of even our historical background in the country. But yet many of them are shackled by so many factors such as poverty, ill health, brought about by not being able to care for themselves properly because of financial abuse or even lack of financial support. May I ask our listeners just to get a pen and paper ready? I'm going to ask you at the end of our interview just to give the contact details, first of all for the abuse line and then for Age in Action. Okay. Yeah. Andre, we also, with our intergenerational programs, we aim to make the youth and younger children, we also involve schools, where we want to sensitize them on the importance of grandma and grandpa, so that the values are instilled in them that, treat them with the respect that they deserve. We also, in turn have sessions with our older persons as to how to care for those young charges. And we have a competition that we run every year. It's called the Pretty Things for Little Things competition. And what basically happens is that these grannies and grandpas, they manufacture toys and clothing and blankets, and it's all into the competition. And at the end of the year, in December,
as sort of a gift to vulnerable children, these toys and blankets and jerseys and things are handed out to children in need. So Age in Action stands for all ages in action. If one has to look at it from that perspective, yeah, we try to include not only the children but also the family, to educate families, because once you've educated the family, it will definitely have a knock-on effect, and improve conditions for older persons. Are you dealing only with stressed societies, rural people who are less able to read and write than one might wish, or do you also include care for more gifted older societies? Our care is across the spectrum. If you're an older person in need, we render services. I remember us appointing a carer for my mother years ago. The last year of her life, when we arrived one day, she was in tears, and she said this woman had been deliberately pulling her hair to get her to stop whatever it was, And we were horrified, and we immediately called the organization that had sent the woman to us, and they must have, I'm sure, fired her. Yeah. So there's this whole question of abuse. How can one believe that human beings can be of such low quality as to abuse old people? Andre, over the past few years, it's an absolute moral degeneration. There's nobody is held in high esteem, especially our older persons. And you do find that when they have outside caregivers, caring for an older person can be stressful. But more than often we find that it's because of lack of training sometimes that these things happen. And it's I don't know, years ago it used to be a calling, but nowadays it's a job for somebody. It's bread and butter issues for that person. They don't always have all the necessary training, and that is why they sometimes, I think, it goes into that abusive state. And we have had cases, we've seen on Carte Blanche a few years ago, how a caregiver in a facility was abusing an older person. I remember that, yes. I don't know if you remember that. I do. But we take drastic action when it happens, and we're also legally bound to react, within 48 hours of such abuse coming to our attention. Yeah. And we have social workers. We have about 350 staff members countrywide. Heavens, yeah. And we have a strong home-based care contingent as well. We wish you Godspeed. Thank you so much, Andre. The number for the care line is 0800 333 333 231. 231. I'm going to repeat that. It's 0800 yeah. 333 231. We've got it. Dit was Charlotte Fabridge van Age in Action. En nou is dit tyd vir ons onderhoud van die week. Ons keer terug nou na Diane Chandler toe vir nog 'n deel van my gesprek met haar. Diane, what about the future? How do you see yourself? Does one stop growing at a time, or is there always some kind of growth? I think you slow down. You still go forward, which is growth, but you do slow down. You can't have the energy in your 70s that you had in your 60s or your 50s. And I think that's what Mother Nature intended us to do. Yes. But I still try to keep my mind occupied. I do a lot of work on the internet. My son runs
pub quizzes. Yes. And he has a company called Quiz Nights. So I spend at least 2 hours a day researching questions. Oh, helping him, huh? Yep. Yeah. He's going to pay me one of these days. My wife also helps me with research for our golden years for the show. Yeah, that's nice. Yeah, we work together. It's lovely. Fantastic. Yeah. How long have you been married? Oh, heavens to Betsy. A long time. Okay. Yeah, a long time. Yeah. It really has been wonderful. And are you still singing in public? When I decided to return to South Africa, I did stick a few music and backing tracks in my luggage. Yes. And I was asked to sing here at in the village at a garden party. I just did a couple of songs, just to wet my whistle and to let the people know that I was back. Yeah. And since then, I've had inquiries for a couple of engagements. Really? Yes. Oh, good. So I'm going to have to start practicing again. And I'm looking forward to it. Well, that powerful voice, you're going to have to stand out in the veld or somewhere to sing. Yeah. We live so cheek by jowl here in the retirement village. Yes. You know. Well, the situation has changed very, very much since I was last singing here in South Africa. I didn't do any singing in Canada. And just looking at what you have to do now, you have to schlep your sound system, your lighting system, your sound and lighting engineers. Yeah. You've got to get all that organised because the venues don't have them. But there are companies that rent these things out, aren't they? Yeah, but you've got to earn an awful lot of money to be able to afford them. Yeah. So it's something that I'm looking into. Yes. My son being on the other side of the business, he's also starting to look for me. But we didn't want to invest in a lot of equipment for me, for it just to sit in a bedroom somewhere. Yeah. So we're getting there. We're trying to do everything according to a plan. Yeah. Well, Diane, I've watched your career with great enjoyment and interest, and I will keep watching it. And God bless you, and thank you for talking to us. Thank you, Andre. It's been a pleasure. Dit was Diane Chandler wat baie lekker gesels hier op Ons Goue Jare. And now it's time for Health Talk. Gesondheid vir ouer persone. Ons Goue Jare is 'n gereelde weeklikse halfuur hier op die gunsteling radiostasie vir ouer mense en hulle kinders en kleinkinders, sodat hulle ook kan verstaan wat die uitdagings is van ouer word. Dr. Jaco Hofman van die Gerontologie Departement by die Noordwes Universiteit is weer aan die woord. Luister Jaco, help ons om te verstaan hoe jy in die gerontologiese rigting beweeg het. Ek verneem jy was by Oxford Universiteit gewees en dat jy nou 'n leerstoel oopmaak by die Noordwes Universiteit en so meer. Gee ons net soort van 'n penselskets van jou lewe tot dusver. Ja, kyk die hele veld rondom ouer persone is 'n relatief nuwe veld, nee. Ek weet as ek so sou kon sê dan sou ek kon sê ek is 'n tweede generasie gerontoloog. Eerste generasie prominente name is Monica Ferreira wat nou onlangs afgetree het by die Universiteit van Kaapstad. Sy is werklik die pionier in hierdie veld. Jy weet rondom navorsing nou spesifiek. Praktisyns, jy weet, dis al 'n hele klomp mense, veral maatskaplike werkers wat in hierdie veld gespesialiseer het. So in die laat 80's het ek in hierdie veld my meestersgraad gedoen. Die RGN het
geld en fondse bewillig onder leiding van Monica Ferreira wat op daai tydste by die RGN was. Ja. So en gedoen altyd 'n belangstelling behou in die veld en toe uiteindelik die geleentheid gekry om aan die Universiteit van Oxford my DPhil te doen. En ek het daar aangebly vir amper 10 jaar. Het ek die posisie gekry as James Martin Senior Research Fellow by die Oxford Institute of Population Aging, waar ons 'n fokus het op verskillende streke in die wêreld. So ons kyk na Latyn-Amerika en veroudering daar. En dan kyk ons in Oos-Europa en so meer. En die spesifieke fokus wat ek nou het is Afrika, Sub-Sahara Afrika. En ons het toe saam met Isabella Abodurin, my kollega, het ons 'n netwerk aan die gang gekry, the African Research on Aging Network, wat na veroudering in Sub-Sahara Afrika kyk. So dis nou so in 'n neutedop en verlede jaar na 10 jaar in die Verenigde Koninkryk is ek terug Suid-Afrika toe en is ek nou hier gebaseer, nog steeds met affiliasie by Oxford. Maar het ons 'n subprogram gestig by Noordwes Universiteit, die Valdriehoek kampus, en die subprogram se naam is Aging and Generational Dynamics. So waar ons spesifiek kyk na veroudering en die intergenerasionele verhoudings. Ja. Want belangrik in Afrika is die multigenerasionele huishouding, né? Die meeste huishoudings in Afrika is multigenerasioneel, so meer as een generasie bly in dieselfde huishouding. So ons is geïnteresseerd in die verhouding tussen die generasies en so meer. So, om nou net 'n voorbeeld te noem, 'n interessante dinamika is in Afrika in die konteks van HIV vigs en armoede, né? Ja. So is dat soveel ouer, veral nou swart ouer mense en veral oumas, na hulle kleinkinders kyk, en moet grootmaak, né? Ja. So in wat ons noem die derde fase van die lewe, dit is nou hierdie ouer fase, 60 plus, of selfs die vierde fase van die lewe, dit is nou so 75 plussers, moet ouer mense nou na hulle kleinkinders kyk en in 'n sekere sin amper 'n tweede ouerskapsfase beleef, né? Ja. So in die derde, vierde fase is daar dan nou hierdie tweede ouerskapsgeleentheid wat jy het. En, dit verander natuurlik die dinamika tussen oumas en kleinkinders, want hierdie oumas word nou weer ouers. So en die kleinkinders word soos kinders hanteer. Ek kan my indink, Jaco, dat daar baie groot sielkundige stres uit so 'n proses moet uitvloei. Ja, minder so vir die jong, jy weet, kleinkinders, weet jy, van babas en kleuters en so meer. Ja. Meer so wanneer hierdie kleinkinders tieners begin raak, so jy kan jou dit self indink as jy op 80 weer 'n tiener moet soort van in jou huis hê en groot maak. Net dis jou volle verantwoordelikheid. Ja. So dis nie net dat jy wat tipies gebeur, jy weet kan sê, okay, so ons het nou 'n lekker middag saam gehad en nou stuur ek jou terug na jou ouers toe nie. Ja. Dit is jou verantwoordelikheid. Vandag se noem dit streetwise tieners, met ander behoeftes
as wat jou kinders gehad het toe hulle tieners was. 'n Klomp jare terug. So ja, geweldige sosiale druk op ouer mense. Ja. En dan ook die sielkundige emosionele druk. Maar jy weet, nadat ek dit alles gesê het, doen die oumas in Suid-Afrika besonder goed, jy weet, en lewer hulle 'n geweldige bydrae tot ons land se menslike kapitaal deur hierdie kinders groot te maak. Dis meer 'n kulturele verskil, né? Ja, ek moet sê die tendens is daar ook onder lanke ouer persone om groter verantwoordelikheid te neem vir kleinkinders en om nog 'n bydrae te lewer, nee. Ek moet sê ek en my pa dikwels hierdie gesprek dat dit hou hierdie oumas aktief en aan die gang, né? So jy kan nie gaan terugsit. Ja. So en ek dink dis die uitdaging. En veral vir blanke ouer persone, dat 'n mens te min eise aan jouself stel. En dat die gemeenskap dikwels te min eise aan ouer mense stel. Wie daai retirement gedagte, die aftree gedagte. So sterk westerse begrip. En dis natuurlik 'n begrip wat ons nie in Sub-Sahara Afrika ken. Jy weet want daar's nie pensioene in Sub-Sahara Afrika nie. Daar's 5 lande met 'n klein pensioentjie. Suid-Afrika is natuurlik nou 1 en Namibië, Swaziland, Lesotho, Botswana, Mauritius. En vir die res in Afrika werk jy maar of is jy afhanklik van jou kinders. So jy moet werk tot op die einde. Ja. So of 'n bydrae lewer ten minste tot op die einde. En natuurlik in ons land, ek weet nie hoe dit in ander lande gaan nie, maar daar word baie geld gegee aan onderhoudstoelae vir kinders en families. En ja, wat natuurlik 'n geweldige positiewe ding is tussen Suid-Afrika en Brasilië. Is die 2 lande in die ontwikkelende wêreld wat die grootste soort van noem dit maatskaplike beskermingsprogramme het om mense uit uiterste armoede op te hef. Want wat ons sien gebeur is dat hierdie pensioene van die oumas, die ouer mense, word gedistribueer deur die generasies om hulle uit absolute hongersnood omtrent. Hongersnood op te hef, né? Ja. En natuurlik help die toelaas in daardie opsig. Die vraag is natuurlik hoe volhoubaar dit is om hierdie toelaas te gee met ons klein belastingbasis en so meer. So binne die gerontologie sal 'n mens dan na hierdie groot tema kyk van pensioene en hoe geld gedistribueer word deur die generasies afwaarts en opwaarts en so meer. So in Suid-Afrika is die fokus op die oomblik op die afwaartse distribuering van pensioengeld. Ja. Jacob, baie dankie. Dit was regtig lekker hierdie aflewering. Ons kan volgende week weer gesels as dit in orde is met jou. Dan wil ek Seker, André. Dankie. Dan wil ek met ons 'n bietjie tyd bestee aan die jonger mense se perspektief van hulle ouers en hulle grootouers. Hulle dink nie vandag meer soos wat ek onthou ek gedink het as 'n kind nie. Inderdaad nie. Dit was Dr. Jaco Hofman van die Noordwes Gerontologie Departement wat baie lekker gesels oor die probleme van ouer word en goeie raad ook.
En hier is waarvoor jy gewag het. François Stemmet, wat baie lekker gaan gesels oor nog boerderate. François het verlede week gesels oor iets wat hy colloidal silver noem en wat 'n baie interessante verhaal het. Vandag gesels hy verder oor colloidal silver. Dit is 'n bekende feit dat niks jou liggaam kan aanval in 'n omgewing waar daar suurstof is nie. So as jy suurstof in jou stelsel inpomp, Ja. dan beveg jy. Wel, laat ek dit so stel. Colloidal silver is daarvoor bekend dat hy 650 plus siektes en ander mediese toestande behandel en genees. Nou, hoe vat jy die suurstof? Is dit nou met 'n masker op? Vloeibare suurstof. Ek het nie eens geweet daar so 'n ding nie. Ja, jy drup dit in jou apteek, of jy kan sê, of jou gesondheidswinkel. Drup dit met 'n druppertjie in. En wel, ek kan nou nie sê hoeveel nie, want hulle koop dalk 'n ander sterkte as wat ek gebruik. Maar eksperimenteer maar en kyk hoe gaan dit. Ja, net nie te sterk. Jy kan gewone waterstofperoksied gebruik. Ah. Ja. Nou koop jy net 'n flou ene. Kyk, die mediese ouens gaan my aanvat hier hoor, want hier sê ek dan nou vir hulle, vir die mense, neem goed wat duidelik op die botteltjie staan, nie vir menslike gebruik nie. Dis gevaarlik, François. Exactly. Dit is Jy gaan al twee nou tronk toe. Maar wat ek doen, okay, ek sê nie die mense moet dit doen nie, ek sê ek doen dit. Ja. Ek gooi my colloidal silver in 'n botteltjie van so 100 ml. Dan gooi ek daar 4 druppels suurstof in met 'n druppertjie. En die sterkte van daai suurstof is 30 of 40 per volume. Nie sterker nie. Ja. Want dan gaan jy nou dalk probleme kry. Ja. En dan daai ene is jy weet dis nee, ek gaan niks verder sê nie, want net Jy sê, dat is al twee nie dronk. Nee, colloidal silver is wat my betref iets wat my huis nooit sonder sal wees. Ook goed. Die program wat ons nou aanbied, se naam is Boerderate. Dit is nie mediese voorskrifte nie. Dit is boerderate. Dit is wat ons ouers en voorouers gebruik het om te kom, om ons te bring waar ons vandag is. So ons sê baie duidelik nie vir mense hulle moet hierdie goed gebruik nie. Ons sê net wat François se ondervinding is. En ek wil graag volgende keer praat oor natuurlike huishoudelike produkte wat in jou en my kombuise is, wat wondere werk. Ek praat van dinge soos borrie en kaneel en gemmer en rooi peper, daai tipe van. Cliffhanger, ons gesels volgende week weer daaroor. Lekker. Dit was François Stemmet, my vriend en kollega. Ons hoor weer volgende week van hom. Maar nou is André Walters wat ewe rats ja, rats is omtrent nie die woord nie, op sy tower silver teelepel spring om weer volgende week terug te wees met nog lekker klets oor die dinge wat vir ons belangrik is om te weet oor ouer word en die uitdagings daarvan. Dit is vir ouer mense om na te luister en ook jonger mense, want hulle moet weet waardeur hulle ouers en hulle grootouers gaan en hoekom hulle soms 'n bietjie moeilik kan wees. Dis hy. Nou is André Walters wat sê totsiens. Intussen hou kop, hou koers en hou uit.